Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Outro ano máis aquí. Canto tempo, E algo quente non habrá por aí para tomar? Pois iso estaba nun chocolatiño quente, préstamos. Que chocolate é? Raposo. Raposo, chocolate raposo. Ten fama, algo por Oriente ten fama. Acabou siño Carmiña. Entonces dende o raposo este tamén me gusta moito. Que boa pinta ten. Ten boa pinta. Queredes tomar un chocolatiño ou algo así? E algo para mezclar de chocolate, así, algo para comer? Churros. Vou facer uns churros. Se é imposible. Gustamos os churros, Hombre, vendimos con fame, e que despois unha casa longa... Estamos indo aquí a un sitio. Sí, andamos con presa. Vamos
buscando a casa das ermitas que está ao lado do colexio. Ai, tede cuidado co ermitas. Non. Anda últimamente moi asustadiza, se vos de chegar así de calquera maneira. Pero por onde estaba que non nos acordamos do ano pasado? Coñes por aí abaixo, polo rejo este que ven aquí. O que dasle. Sí. Por aí por baixo. Xa sabemos. Ides baixando. Bueno, pois aproveitade, tede cuidado co Cándido, que ten ali uns cas aí na cancela, esa cancela. Cuidadillo. Bueno, pois nada, ides aí abaixo, non valedes vir ao colexio este ano. Sí, claro, por suposto. Moi ben, moito lle gustou os dedos. E a nós, fagamos unha ilusión. Ai, deixemos que se venimos ao chocolate. Pasade logo por aquí, va. Sí. Ben, está bien. Ai, está xente, madre mía. Que demonios sacaste. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Bos días. Bos días. Onde están os pequenos de Galén? Mas estades, benvidos. O ano pasado destes un susto tremendo, como vos agradezo que veñades así este ano. Están preparados para recibirvos. Queredes sair xa? Sí, Queredes sí, tomar un café? Non, queremos ver os pequenos. Queredes velos xa? Sí, está Pues vamos. Vamos, están todos preparados.